twongere tubane namwe tubifurize mu by'ukuri amahoro n'umugisha w'Uwiteka. Tubane namwe rero nk'ibisanzwe mu ngingo nyinshi zigiye zitandukanye, harimo amakuru ya politike na diplomasi n'umutekano by'aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Nk'ibisanzwe rero nk'uko dukomeza kugenda tubagezaho umunsi ku munsi amakuru abagenda aturuka mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko twibanda ku ishyaka rya CNDD-FDD ndetse n'ibikorwa byaryo, benshi bagenda banenga abandi ariko bakagenda mu by'ukuri babyemeza. Ariko nanone kuri aya masaha tugarutse muri studio cyangwa se kugira ngo tubane namwe, turi ku itariki 16 z'ukwezi kwa Munyonyo, umwaka w'2025 nk'uko mu Kirundi babivuga. Turabana rero mu ngingo nyinshi zigiye zitandukanye. Hari amazina nshaka yuko tuza kugarukaho. Turaza kugaruka ku mugabo Generali Prime Niyongabo. Uyu nguyu ni umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu cy'u Burundi. Tugaruka ku mugabo bita Jules Ndikumwenayo. Mu by'ukuri uyu mugabo nawe turamugarukaho, afite ipeti rya Brigadier General. Tugaruke ku mugabo Perezida Evariste Ndayishimiye. Tugaruke mu by'ukuri no ku bandi bagabo b'ibikomerezwa muri CNDD-FDD. Ubwo ngubwo turareba uwo bita Gervais Ndirakobuca, turebe umugabo bita mu by'ukuri Ndikuriyo Reveriye. Aba bagabo rero turaza kugenda tubagarukaho ndetse tunababwire ngo hari kuvugwa iki. Reka dutangire rero. Uyu mugabo twahereyeho yitwa Jules Ndikumwenayo, Brigadier General Jules Ndikumwenayo. Uyu mugabo mu by'ukuri biravugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye mbere yuko ajya mu gihugu cya Kongo, cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, murabizi neza yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye ari mu gihugu cy'abaturanyi ndetse kikaba n'igihugu kibanyi, ari cyo gihugu cya Kongo. Yasize mu by'ukuri arungitse uyu mugabo ni Jules Ndikumwenayo. Rero twakomeje kugenda twakira nuko mbere yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ajya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yasize atoye itegeko rikura uyu Prime Niyongabo ku kuyobora ingabo n'igisirikare cy'u Burundi. Ubizi saha Perezida Evariste Ndayishimiye nk'uko itegeko nshinga ribimwemerera, akaba n'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Burundi, yamaze kugenda afata Prime Niyongabo amukura kuri uyu mwanya. Ariko mbere yuko ajya mu ruzinduko ruri hanze y'igihugu, agira uburyo amukuraho izo nshingano, yaza akaba yamusubizaho mu gihe yaba akiri mu gihugu imbere. Bivuze ngo rero izi saha ububasha n'ubushobozi bw'igisirikare cy'u Burundi ntago bufitwe n'uwo mugabo Prime Niyongabo, ahubwo bufitwe n'uwo Perezida Evariste Ndayishimiye yahaye ububasha mu kuba agomba kuyobora ingabo kugeza igihe uyu mukuru w'igihugu agarukiye mu gihugu. Mubyibuke neza yuko ibi byabaye no mu mwaka w'2013. Perezida Evariste Ndayishimiye nabwo ngira ngo ubwo byakomezaga kugenda binogwanogwa, icyo gihe hari hariho bita hari hariho umukuru w'igihugu nyakwigendera Petero Nkurunziza, nawe yajyaga bikora agafata ububasha n'ubushobozi akabwambura bamwe mu basirikare bakomeye by'umwihariko bari no mu ishyaka rya CNDD-FDD, akabuhereza abandi kubw'ubwoba bw'uko mu by'ukuri yaba harimo haragenda hategurwa kudeta. Ngira ngo ibi ngibi nanone byakomeje kugenda biteza impungenge nyuma y'uko abagabo nk'umugabo bita nyene icubahiro, uyu mugabo rwose Gervais Ndirakobuca cyangwa se umwite Ndakugarika, ndetse n'uyu mugabo Prime Niyongabo, aba ni abagabo mu by'ukuri basa naho bavuga rumwe, nubwo bwose bivuga yuko ari incabwenge zo muri CNDD-FDD. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye ntago burya mu by'ukuri we na Gervais Ndirakobuca bapfa guhuza cyane ku kijyanye n'uyu mugaba mukuru w'ingabo z'igisirikare cy'u Burundi. Ngira ngo uyu mugabo Prime Niyongabo ni umugabo utuje, uvuga amagambo make. We n'umugabo bita Gaspard Baratuza, nawe ufite ipeti rya Brigadier General niba ntibeshye. Ni abagabo mu by'ukuri b'ibihangange bari hejuru muri CNDD-FDD, ariko mu by'ukuri bakanayobora mu gisirikare cy'u Burundi. Uyu Prime Niyongabo rero
kuba ari we mu generali rukumbi ufite ipeti rya generali Furu, mu by'ukuri urumva niwe wahawe inshingano na nyene icubahiro cyangwa se umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ariko ubwo ntago baba ari abagenerali babiri kuko ubwo twabita batatu nubwo abandi bari mu nzego zisa n'iza gisivile, kuko turareba Evariste Ndayishimiye ni generali Furu, turebe n'uyu mugabo mu by'ukuri Ndakugarika cyangwa se umwite Ndirako Buca Gervais, uyu nawe ni umusirikare, ariko izi saha mu basirikare bari active cyangwa se bakora, turareba mu by'ukuri uyu mugabo Prime Niyongabo niwe mu by'ukuri wamaze kugenda ahabwa inkoni y'ubushumba. Ariko ubu ngubu nk'uko bigaragara ndetse binatuma hari ikintu gisa n'urunturuntu kirimo kirikangwa mu nzego nkuru z'iki gihugu cy'u Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye niba afite ubushobozi bwo gufata uyu Prime Niyongabo akamwambura ububasha n'ubushobozi bwo kurongora igisirikare mu gihe nyine icubahiro atari mu gihugu imbere, ibyo ni ibigaragaza mu by'ukuri yuko ari trick inakomeye cyane uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu bihe bitandukanye akomeza kugenda akoresha. Ubu biravugwa yuko chef de protocole cyangwa se chef ushinzwe protocole y'umukuru w'igihugu ari umwe mu bantu ba hafi, ndetse binavugwa yuko ari ushobora kuzahabwa kuba yayobora izi ngabo z'igihugu cy'u Burundi cyangwa se akaba yaba chef d'état major w'iki gihugu cy'u Burundi, mu gihe uyu Prime Niyongabo mu by'ukuri ibye na Perezida Evariste Ndayishimiye bitarimo biragenda bivugwaho rumwe, ndetse no muri CNDD FDD ukabona yuko hashobora kuba harimo ikibazo. Mu byibuke mu minsi yashize nibwo hano gwanogaraga yuko hashobora kuba haba coup d'état, ndetse muri uku kuba kw'iyi coup d'état byabaye yuko igisirikare cy'u Burundi ndetse n'uwo Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri yari amaze gusa naho ahaye ubushobozi bwo gusigara arongora iki gisirikare cy'u Burundi, nibwo yahise arungika cyangwa se ashyira ingabo hafi ya RTNB cyangwa se radio na televiziyo by'igihugu cy'u Burundi. Abaturage ndetse n'abantu babibonye mu by'ukuri kuri radio y'igihugu harimo hariyongera abasirikare benshi, nibo bahise bavuga bati byagenze bite ko abasirikare barimo baraba benshi hariya kandi busanzwe batabajyaga bahaboneka ku bwinshi. Ibi rero bita bituma amakuru menshi agiye atandukanye agenda agaragaza yuko mu by'ukuri ngo haba hari kugenda hategurwa coup d'état hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ni perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri mu bihe bitandukanye bivugwa yuko atavuga rumwe na bamwe mu basirikare bakuru, ndetse no mu ishyaka CNDD FDD bamwe ntibamubona nk'umukandida perezida ugomba kuba yabaserukira umwaka utaha, cyane cyane yuko igihugu cy'u Burundi cyitegura amatora ya perezida wa Repubulika mu mwaka utaha. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi rero amaze iminsi akora amahitamo akomeye cyane. Mbere yuko nanone ajya mu gihugu cya Kongo yabanje kohereza abasirikare benshi mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi yabikoze mu buryo bwo kugira ngo atange umusada kuri Perezida Tshisekedi umaze iminsi yaragaragaje yuko nta biganiro akeneranye n'inyeshyamba, ngo agomba kwifashisha ibikoresho, cyane cyane yuko yabonye ko inyeshyamba yazirwana nazo akazitsinda. Ibi rero bituma yongera kwaka umusada i Bujumbura, by'umwihariko n'Igitega bamuhereza abasirikare rero mu Burundi. Biravugwa yuko defense zose zo muri Kivu y'Amajyepfo ari bo bamaze kugenda bazifunga. Abasirikare b'Abarundi nubwo bwose M23 nayo igaragaza yuko ari bo ishaka ndetse ikanabakubita mu cyico. Ibi rero nibyo byahise bituma mu by'ukuri ingabo z'u Burundi ziyongera ku bwinshi. Perezida Evariste Ndayishimiye arazongera ziba nyinshi. Ibi bihita bitanga icyizere yuko mu gihe icyo ari cyo cyose uyu mukuru w'igihugu azaba akiyoboye cyangwa se agifite ububasha n'ubushobozi kuri iki gisirikare cy'u Burundi, mu by'ukuri agomba kuba yatanga umusada kuri mugenzi we ari we w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu rero abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bari mu burasirazuba bwa Kongo bari hejuru y'ibihumbi 5, ariko abenshi barinze uriya mujyi wa Uvira. Murabizi neza yuko iyi Uvira ifatiye runini igihugu cy'u Burundi, ndetse no kurusha uko ufatiye runini igihugu cya Kongo, kuko ni ibirometero bitagera kuri 40 uvuye i Bujumbura ujya i Uvira, ndetse n'abaturage b'Abarundi abenshi bakorera ibikorwa byabo by'ubucuruzi hariya mu mujyi wa Uvira. Aha rero mukumva yuko mu gihe ingabo z'u Burundi zaba zitakaje Uvira byaba ari igihombo gikomeye cyane, ndetse kitanoroshye mu bihe bitandukanye bishobora kuba byagira ingaruka ku gisirikare cy'igihugu cy'u Burundi.
ibyo ngira ngo muri kubyumva uburyo bihagaze, yaba muri CNDD FDD uburyo aba bagabo bakomeje gukorogana, yaba no mu bindi bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko ubwo turebye mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho aba barambukiye ku kiyaga cya Rwicanzige cyangwa se ikiyaga cya Edouard gihana imbibi n'igihugu cya Kongo, by'umwihariko hariya mu gihugu cya Uganda. Ibyo turaza kugenda tumenya ngo bihagaze bite, ese ko M23 yaba irimo iragenda ibona ramfort ikomeye, yaba irimo iritegura ibitero bikomeye bya FARDC. Ibyo byose turaza kugenda tureba ngo bihagaze bite mu dukunde, ariko nanone tubabwire izindi nkuru cyangwa se tuze kugaruka ku zindi nkuru zivuga yuko abarenga 50 muri M23 ngo bishobora kuba barishwe muri iki cyumweru, bivuga yuko mu by'ukuri imirwano imaze iminsi iri kubera muri Masisi, by'umwihariko FARDC ikoresha indege zidasanzwe ndetse n'abasirikare ku butaka, bikavuga yuko bashobora kuba baragize ingaruka zikomeye cyane kubera ibi bitero byabibasiye mu buryo budasanzwe. Turaza kugenda tureba nanone imirwano ikomeye yabereye ikabare muri teritwari ya Kabare, aho bivuga yuko rwose Wazalendo na M23 basakiranye bikomeye cyane ndetse barasakirana kakahava. Ahangaha turaza kugaruka ku makuru akomeza kugenda avuga yuko abarwanyi ba M23 rwose barimo umwofisiye umwe ukomeye ngo baba baraguye mu mirwano ikomeye hariya muri Kabare. Turaza kugenda tubabwira ngo bihagaze bite, ese ku ruhande rwa Wazalendo akari bamaze iminsi bahanganye n'izi nyeshyamba za M23 aho byaba bimeze bite. Turaza kugenda tubabwira ariko zagiye zigaragazwa, aho bivuga yuko za Wazalendo nazo zikomeje kugenda zigwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, cyane cyane yuko Wazalendo badafite ubushobozi bwo guhangana n'izi nyeshyamba. Bigaragara yuko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi bakomeje kugenda baharira urugamba Wazalendo. Turaza kugenda nanone tugaruka ku yindi mirwano ikomeye yagiye yumvikana mu duce twacuwe ndetse n'agace ka Ruhago, aho FARDC rwose ngo bakoze operation idasanzwe yari irimo kugira ngo barebe yuko bakora counter attack ikomeye cyane, birukane inyeshyamba za M23 zari zimaze iminsi zarigaruriye ibice bya Kazinga. Aha turaza kugenda tureba ibyo ari byo, ese Kazinga yaba iri mu maboko y'inyeshyamba za M23 ndetse n'ibindi bice bitandukanye. Twababwiye ku munsi w'ejo igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na Wazalendo baba baragiye bigarurira. Ibyo byose nibyo tuba twaramaze kugenda twemera yuko tugomba kujya tugenda tubibagezaho, by'umwihariko ni ku butaka bwa Kongo. Turakubitira ku makuru agenda turuka ku kibuga cy'indege cya Goma, bivugwa yuko ngo cyaba kigiye gufungurwa. Ni ikibuga cy'indege cya Goma cyari gifunzwe na M23 ubwo yafataga uyu mujyi, biravuga yuko kigiye kuba cyafungurwa, by'umwihariko ku bwumvikane bukomeye bw'ubumwe bw'Uburayi M23 ndetse na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ku itariki ya 14 Ugushyingo mu nama y'abaminisitiri nibo bagaragaje yuko iki kibuga cy'indege kigomba kuba cyagenda gifungurwa, aho bivuga yuko hari imirimo y'ubutabazi igomba kugenda itangwa, by'umwihariko kugeza imfashanyo ku baturage bagizweho ingaruka n'iyi ntambara yabaye mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi rero bikabita bituma umuryango w'abibumbye utegeka izi nyeshyamba za M23 kuba bafungura kira kibuga cy'indege kugira ngo harebwe uburyo aba baturage bagenda bahabwa ubutabazi. Ibyo nabyo turaza kugenda tubaramburira cyangwa se tubabwira ngo bihagaze bite muri izo ngingo z'amakuru agiye atandukanye. Twebwe nicyo tuba twaramaze kugenda tubemerera yuko tuba tugomba kugenda tubagezaho zimwe mu ngingo cyangwa se updates ziba bigezweho. Shiti bavandimwe, twababwiye ngira ngo amakuru akomeza kugenda avugwa i Rucuru, turaza kugenda tubabwira ngo bihagaze bite. Tuze gukubitira hariya ku kibuga cy'indege cya Kavumu, aho bivuga yuko rwose FARDC ngo yaba iri kugira amajanja inyeshyamba za M23 bashaka kuba bagenda babambura kiriya kibuga cy'indege. Intara Kivu y'Amajyepfo naho nituza gukubitirayo tukagaruka tukababwira ngo mu karere ka Fizi, mu bice bya Sanza, mu gace ka Tanganyika ndetse n'agace ka Nyangwe, ahangaha rwose no mu gace ka Njanja, ahangaha abarwanyi ba Wazalendo biravugwa yuko bakomeje kugenda bahangana bikomeye n'inyeshyamba za M23, ubwo bakomeje kugenda barwana mu buryo budasanzwe bashaka kwirukana inyeshyamba za M23 zari zimaze iminsi zigaragaza yuko zigiye kugaba ibitero zikigarurira iyi teritwari ya Kabare
Kabare, ariko nanone imwenga FARDC biravugwa yuko ishobora kuza gukomwa mu nkokora na gahunda cyangwa se n'amakuru ya M23 yamaze kugenda ajya ahagaragara, aho M23 yavuze yuko igomba kubanza guhagarika ibikorwa by'ingabo z'u Burundi hara ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Barashaka kubanza gufunga umupaka wa Kavimvira uhinguka hariya muri teritwari ya Mwenga uturutse mu gihugu cy'u Burundi. Ibi rero byamara gukorwa bikaba byahita bituma M23 itegura operation ikomeye cyane ku mujyi wa Uvira kugira ngo ingabo z'u Burundi ziri hara ku butaka bw'igihugu cya Kongo zitabona ramforo ikomeye, mu gihe haba habaye counter attack ikomeye kuri izi nyeshyamba bagiye gufata uyu mujyi wa Uvira. Nubwo bwose ku ruhande rw'ingabo za leta ndetse n'ingabo z'igisirikare cy'u Burundi FDNB, Wazalendo, abacanshuro ndetse n'abandi bafatanyabikorwa ba FARDC bose bamaze kugenda bagaragaza yuko batazigera bemerera yuko uyu mujyi wa Uvira waba wajya mu maboko y'izi nyeshyamba. Inkuru kandi yindi ivuga yuko hari amakuru akomeje kugenda amenyekana yuko M23 ngo baba baramaze kugera mu mujyi wa Uvira mu ibanga rikomeye, ariko nanone ku ruhande rwa M23 nta kintu na kimwe barabitangazaho. Icyo bagitegereje ni ibiganiro bishobora kuba byatanga umusaruro by'idoha muri Qatar bikomeje kugenda biba. Tukiri aho ngaho, mudukundire tuze kugaruka ku zindi nkuru zikomeye, aho hari inkuru ivuga yuko ku munsi w'ejo hari amakuru avuga yuko rwose umwuka w'intambara ukomeye muri Sud Kivu wakomeje kugenda ugaragara, aho bivuga yuko imirwano ikaze, bivuga yuko rwose muri Kamanyora, bivuga yuko hari abazalendo bakomeye cyane bavugaga yuko bafite gahunda ikomeye cyane yo gufata aka gace ka Kamanyora ndetse bagakomeza ibitero byabo ibukavu kugira ngo M23 yamburwe bimwe mu bice bikomeye yamaze kugenda yigarurira hara ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Raporo kandi ikomeza kugenda ivuga yuko intego ari ukwerekeza imirwano yabo ahari ibice bikomeye M23 yamaze kugenda yigarurira, harimo umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu. Ibyo byose bikaba byaramaze kugenda bishyirwa muri target zikomeye n'uruhande rwa coalition, by'umwihariko izi Wazalendo. Abasirikare n'abarwanyi biravugwa yuko abari ku rugamba ngo bahagije ndetse bakaba biteguye bikomeye cyane kugira ngo barebe yuko bakirukana bya burundu izi nyeshyamba za M23, aho bivuga yuko hamaze kugenda hategurwa abayobozi b'imitwe bagomba kuba bakifashishwa mu kugaba ibitero. Icyiciro cya mbere ni icyiciro kigaragara yuko kirimo bitameshake. Uyu nguyu akunda kwitwa Generali Guido Shimirayi. Mu by'ukuri uyu operation za Wazalendo zose yamaze kugenda azikora bikomeye cyane ndetse anagaragaza yuko agomba gufatanya no bita General Karayire kugira ngo bakomeze ibitero byabo. Uwo bita General Makanaki nawe afite ingabo agomba kuba yagenda ayobora. Bamaze kugenda bigaba bikomeye cyane bavuga yuko inyeshyamba za M23 tayari kwikubitiro bagomba kubanza kuzirukana muri Kamanyora, bakahita bakomereza ibitero byabo ku kibuga cy'indege cya Kavumu, ari nako berekeza mu mujyi wa Bukavu, umurwa mukuru wa ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibyo byose nibikomeje kugenda bigaragaza yuko mu by'ukuri ku ruhande rwa Wazalendo bamaze kugenda bategura ibitero byabo bikomeye cyane ndetse banagaragaza yuko mu bishoboka byose batazigera bemerera izi nyeshyamba za M23 yuko zakomeza kugenda zigarurira ibyo bice bigiye bitandukanye. Nanone kandi nkuko twamaze kugenda tubibabwira, muze kudukundira tuze gukubitira hariya muri Sud Kivu, by'umwihariko muri teritwari ya Fizi. Tubabwira yuko mu bice bya Sanza, Tanganyika n'agace ka Nyangwe, ahangaha abarwanyi ba Wazalendo baje kuba bagenda bakoranamo mu buryo budasanzwe, aho bivuga yuko bari kurwanira ubutaka n'ibice by'amasoko kugira ngo babashe gukusanya imisoro. Impande zombi zikaba zitarabashije kumvikana muri izo gahunda. Ibi bita bituma mu by'ukuri imirwano ikomeye yaduka hagati y'aba Wazalendo ndetse bigaragaza yuko biteye impungenge abaturage bamaze kugenda bavanwa mu byabo n'iyi ntambara. Ni amakuru yatangajwe by'umwihariko ku itariki ya 15 Ugushyingo, aho bivuga yuko impuzamashyaka y'inyeshyamba zirimo Twirwaneho, Red Tabara, Gumino ndetse zagabye igitero ku mabaraza ya FARDC mu by'ukuri mu duce twa Muramvia, Mugongo, Mutara ndetse n'agace ka Rushimisha mu karere ka Uvira. Abaturage bo muri ibyo bice biravuga yuko bahise bagenda bahungira mu mujyi wa Uvira. Nanone kandi biravuga yuko ahagara saa 2 z'ijoro ingabo za FARDC zagabye igitero mu karere cyangwa se mu kirere zifashishije indege zikomeye cyane ku misozi ya Rwakani, aho bivuga yuko hari n'agace ka
Bunyenye. Ahangaha mu by'ukuri bivuga yuko bakomeje kugenda bagaba ibitero bikomeye cyane. Hari agace ka Bwegerera, agace ka Irega, agace ka Ikambi, ndetse bivuga yuko rwose hari imibare ikomeye cyane ngo ishobora kuba yaraguyemo ingabo n'abasirikare bakomeye, by'umwihariko ku ruhande rwa koalisiyo ya M23 ifatanyije na Twirwaneho. Nanone kandi umutwe w'inyeshyamba muri Sud Kivu, ngumwe mu mitwe y'inyeshyamba ikomeye cyane, yamaze kugenda mu by'ukuri idekarara bikomeye cyane yuko bo bafite ubushobozi bukomeye bwo kwereka inyeshyamba za M23 yuko mu bihe bitandukanye zitazigera zibatsinsura. Aho turaza kugenda tuhareba, ariko ngira ngo mu nkuru twari twatangiriyeho Irucuru twari twababwiye abasirikare bagera kuri 800 b'igisirikare cya Uganda bamaze kugenda bambuka kiriya kiyaga cya Edward bakambukira mu bice bya Somi Kivu ndetse na za Kanyabayonga kugira ngo baze gutanga umusada ukomeye muri teritwari ya Rucuru. Ni nyuma yuko hari amakuru yamaze kugenda agaragaza yuko FARDC yaba iri gutegura ibitero bikomeye cyane ku birindiro bikomeye by'inyeshyamba za M23 biherereye muri teritwari ya Rucuru, ubwo haba ibirindiro bya Canzu, ibirindiro bya Rumangabo, n'ibirindiro bikomeye cyangwa se etamajoro z'umusirikare uyoboye M23 ariwe General Sultani Makenga. Bikavuga yuko rero izi ngabo zaje kugenda zibonwa zambuka zije gutanga umusada hara ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Ibi bikahita bigaragaza mu by'ukuri uruhare rweruye rw'igisirikare cya Uganda muri iyi